Kunomzalwane angibuzile wathi kimi, brother, le nkukhu lezi ezimhlophe esisithengayo esitradeni, inkukhu ziyathengiswa ngapha nangapha esitradeni, zimhlophe. Mawuthi ubheka isikhumba sakhona red, sibovu. Inkukhu lezi azifani nenkukhu lezi zasemakhayeni, no, zasemakhaya azifani lenkukhu lezi. Inkukhu yasemakhaya nale nkukhu lezi ezimhlophe esithengiswa esitradeni, uma uthatha iqanda lale nkukhu le yasemakhaya nenkukhu le yomchini, mawuphule lawo maqanda akafani kahle. Noma uwafaka uthi uyawapheka, uyawafraya, akafani, akavuthi ngendlela efanayo lamaqanda lawo. And then inyama yale nkukhu le eyenziwe ngomchini lemhlophe nenkukhu lezi zasemakhaya azifani. Kunezinto ezidalwe uNkulunkulu, kunezinto eziyenziwe abantu. Zikhona emhlabeni kodwa ziyenziwe abantu ngengqondo zabantu nokuhlakanipha kwabantu. Labo amadimoni awanikeza abantu, sena abantu ke bakhona ukusebenzisa i-injection ukuthi inkukhu zibe ningi. Then ke uma inkukhu ziningi, lokho kudla lokho awunikwanga uNkulunkulu ukuthi lokho kudla oku-right for wena. Bazalwane lalelani, kunabantu abathi iBhayibheli ithi kuPetros, ungathi lokudla lokhu kungcolile ngoba uNkulunkulu ukuyenza kube clean. Yes, ikhona le verse le. Kodwa bazalwane, vulani amehlo wenu womoya nendlebe zenu zomoya. Uma uJesu izwi likaNkulunkulu akutshela athi ungadli lokhu nalokuya, ungadli. Ungazitsheli wena ukuthi izwi lithi sithandazele lokudla. Yes, uJesu usho kanjalo. Athi sithandazele ukudla lokhu esikudlayo. Sithandaze ngani? Ngegama lakhe nangegazi lakhe. Yena uzayenza ukudla lokhu kube clean. Kodwa uma lokudla lokhu kuhlangane nenyama zabantu or negazi labantu, uJesu angeke ayenze be clean. Into azoyenza uzothi kube ungadli lokudla lokhu. And then if ipoison ithelile kulokudla lokhu and it's a dangerous poison, uJesu uyakutshela ungadli. So abazalwane bathi uJesu uthi sithandaze. Yes, uJesu uthi sithandaze lokudla before sidle. Kodwa yena the very same Jesus uma kutshela ukuthi ungadli, then ungadli. Angeke udle ukudla okuhlanganiswe negazi labantu then uzitshele ukuthi wena uzathandaza ngegama likaJesu ulokutshela ukuthi ungadli. Bazalwane, uJesu uyalalelwa. Sifanele ukuthi simlalele if sifuna ukuphila or sifuna ukuba abantwana bakhe. Akahambi nabantwana abangalaleli uJesu. So abazalwane basiphikisa bathi yes sizathandazela cold drink, sithandazela ukudla. Lalelani bazalwane, ngithi kuwe uma uzodla inyama yenkukhu kanti uJesu yena ubonile ukuthi akusiyinkukhu lento le, umuntu. Kodwa ama-devilship abayitshintshile umuntu bamenza inkukhu. So uJesu uma athi ungadli wena uzadla, then ke awulaleli. Therefore ezulwini akunamuntu azongena angalalelanga uNkulunkulu. That's why ezulwini kungena bani? Abantwana bakaNkulunkulu abayenza intando yakhe. Siyazwana ke, so inkukhu lezi ke izinto ezidalwe abantu ngoba amadimoni akhona lapha emhlabeni nama-devilship akhona lapha emhlabeni. Bayenza izinto nge-wisdom, ngenhlakanipho ephuma kuma-fallen angels, akusiyintando yakaNkulunkulu. Bahlaba inkomo nembuzi nani basihlaba nge-injection ukuthi zibe nabantwana. Then ke siyadla, kodwa sidla into engadalwanga uNkulunkulu thina abantwana bakaNkulunkulu. Sisengozini if asithandazi ngegama likaJesu. Kodwa ngithi ke uma uJesu athi do not eat this and that, then ke lalela. If uthanda ukudla and awulaleli, then ke uyafana ke naloya uJesu athi kuye ningathandi izwe because nina you don't belong to this world. So if uthanda izwe leli umhlaba lo, then ke awukho fit ukungena ezulwini. Sazwana, kunabantu abathi angeke ngiyeke ukudla inyama, mina nginemali yokuthenga inyama. Even though uJesu athi ungadli inyama this month, sifanele silalele inkosi yamakhosi ngoba siphila kanje, sinomphefumulo wakhe, umoya wethu ongaphakathi kithi uphuma kuye. And uma uJesu athumela ingilosi ukuthi lizokulanda ingilosi usuke emhlabeni ufe.
ngoba uJesu uza kubiza ukuthi usuke emhlabeni. Uma yena afuna ukuthi usuke uzasuka emhlabeni. Then ke if ufuna ukuphila emhlabeni and ufuna ukuphila ezulwini, lalela inkosi yamakhosi uJesu Kristu odala kubiza ukuthi usuke emhlabeni. Uma yena afuna ukuthi usuke uzasuka emhlabeni. Then ke if ufuna ukuphila emhlabeni and ufuna ukuphila ezulwini, lalela inkosi yamakhosi uJesu Kristu odale mina nawe, wafela mina nawe. Siyazwana ke bazalwane, ngithe abantu abaningi bahlabile i-vaccine, angithi? Yes, bahlaba i-vaccine into yama-fallen angels. Bayihlaba bathi kune-corona. Lalelani, uJesu uthi beningayazi ukuthi igazi lakhe linamandla ku-everything. Aniyazi ukuthi i-corona iyaguqa phambi kwaJesu naphambi kwegazi lakhe. uJesu uyabuza ukuthi why nihlaba i-vaccine? Why? Nikhulumile nge-vaccine ngiyaphinda futhi. Because ubuningi babantu abashone babulawa i-coronavirus bathi bebaphelelwa umoya esibhedlela, baphelelwa umoya, bafa ngapha nangapha, the whole world. It is because uSathane bekathumela amadimoni wakhe. So amadimoni amaningi bekazile emhlabeni la, azange abonwe abantu, abonwe yilaba abasebenzela umkhathi. So lawo madimoni yiwo amadimoni kade akhama abantu, abakhama spiritual, bakhama uphelelwa umphefumulo then ufe. Bathi abantu bafile bephelelwa umoya. Akunamuntu azophelelwa umoya nje. Siphila ngoNkulunkulu. Kodwa laba amagama wabo angekho ezulwini bazofa because babulawa amadimoni. Amadimoni anamandla okubulala abantu lawo amagama wabo asulilwe ezulwini. Then ke amadimoni azokubulala simple.